Yan na nga panahon, iba na't henerasyon. Damo na nga kabataan, ito nalululong. Bis ano lang nga bisyo, sigarilyo o shabu, marijuana, ecstasy, grabe paluyo-luyo. Kairuit kag anak, haros di makapugong na pariwarat. Kinabuhi diret sulat karuyagon, rebel di it sitwasyon, ruban at reputasyon. Lulong nagod na bisyo, makuri na pagbaguhon. Masakit hunahunaon nga sugad na it sistema. Anak maihangasang kay nadara, lahim barkada. Barkada nga nagdadara, hindi rika upayan. Kinabuhi, lugod na nga tulaha kasi sigman. Imbis magtuhit pag eskwela para matuhit kinabuhi, mas inurog lugod pag barkada nga magbisyo la permi. O sadla diri maupay itnahing adtuan. Kung taimasan top din na maupay tim kahimtang. Ayaw pagpadara itim barkada, labi na kung diri maupay pagdara. Pagtuhay lugod iti mo pag-eskwela, para maupay itim kinabuhi kaysa haira. Mababayi malalaki na dadarahin barkada, okay gadla kunta ito kun maupay pagdara. Kaso imbis magtuhay at tulugot girimi kay darag kutayin sigarilyo ngan mag-irig numay ginuon at kalipayan napabayan pag eskwelangan maupay nga future nakaragla kay nagpadarahin barkada nga maupay lakon ikawit may ada. Babayaan kakalimtan kun maubusan kahin kwarta, sakto ba ito o di ka la nakakasantopan imo kabutangan imbis lugod nga magtero kasay nimo pag winalda sadto permiha inom computeran bisan di indiri kan nagud na hinumdum. An pamilya mo nga naasa sana magtapos ka, imo kag anak nagtratrabaho para suportahan ka laha imo pag eskwela, pero waray gud la gamit kay nadara kan barkada nga waray ha imo gamit. Ayaw pagpadara itim barkada, labi na kung diri maupay pagdara. Pagtuhay lugod iti mo pag-eskwela, para maupay itim kinabuhi kaysa haira. Yo, this is DJ Jason Pingak, Tak Republic Rappers and Sabang Non's Pride.